Program koji podržavaju USAID i građanske inicijative obuhvata Novi Pazar, Tutin i Sjenicu, a prvenstveno je namenjen osnaživanju mladih kako bi se motivisali da razviju sposobnosti u različitim oblastima i kao takvi postanu aktivni i nezavisni. Cilj je da se mladi kroz iskustvo osposobe da se izbore za posao ili započnu sopstveni biznis. Zajedno sa našim partnerom građanskim inicijativama i u saradnji sa drugim donatorima, USAID će pomoći mladim u Sandžaku da razviju lične i profesionalne veštine, da postaju aktivni građani i lideri u zajednicama i da se pripreme da otpočnu sopstvene biznise. Ova aktivnost pojačava i daje podršku drugim našim programima ovdje u Sandžaku koji daju podršku razvoju privatnog sektora i ekonomskom rastu. Grad Novi Pazar je u svakom smislu partner da podrži kvalitetne ideje koje će pomoći u razvoju mladih, kao i privrednom i ekonomskom napretku ovog kraja. Pomoć u tome imamo prijatelji iz različitih krajeva sveta i radit će se na širenju i produbljivanju saradnje sa svim zemljama, rekao je član gradskog veća Novog Pazara, Seadet Mojezinović. Ono što smo mi uradili, što smo realno mogli da uradimo jeste da smo prvi grad u Srbiji koji je Kancelariju za mlade podigao na jedan veći institucionalni nivo i napravili smo od nje jednu javnu instituciju, da smo nekakva budžetska sredstva odredili za projekte i mene je zadovoljstvo što evo USAID kroz građanske inicijative i danas u Novom Pazaru i ovo je jedan u nizu projekata u kojem učestvuju upravo mladi ljudi. Ono što mogu da obećam u ime grada Novog Pazara i gradske uprave da ćemo uvek podržavati ovakve projekte i da ste uvek dobro došli i uživajte. Nadam se za 15 meseci kad se budemo vidjeli da ćete puno toga naučiti i da ćete puno toga imati da nam kažete. Predsjednik opštine Tutin Šemsudin Kučević uputio jasnu poruku mladima da, kako je rekao, zatečenu situaciju gledaju pozitivnije, tako što će se sami izboriti i založiti za ostvarivanje svojih prava, te preuzmu stvar u svoje ruke i progresivno se bore za bolje sutra, jer samo tako mogu očekivati uspeh. Ja bih hteo mladim ljudima da preporučim da ne idu defazivno, nego da idu od glave, od prvog čoveka. Ovim mojim mladim ljudima isto preporučujem da idu prvo od predsjednika, da njega smijene, pa onda da idu na druge pozicije. Ja mogu da vam kažem jednu stvar. Znači da smo mi sa naše strane, to što smo mi znali kao uprava, uradili sve. Želim vam uspeh u ovom projektu. Projekat naslovljen Osnaženi mladi za pozitivne promjene na jugu Srbiji i Sandžaku fokusira se na položaj mladih i trajeći 15 meseci. Za to vreme mladi će imati priliku da se aktivno uključu u programe koje finansijski pomaže američki narod. Podsjećamo da je USAID od 2001. godine u Srbiji uložio više od $689,4 miliona kako bi pospešio ekonomski, odnosno privredni razvoj, ojačao pravosudni sistem te promovisao dobro i efikasno upravljanje u Srbiji.